Hello ka-anak! It's me, Teacher Jane. Panibayong aldo, panibayong pamag-aral. Ngayon anak, turuda kayong mamilang. King English, Tagalog, at Kapampangan. Pero bayo po ito, magkantata mo. Okay po? Very good! Leron sinta, buko ning kapaya, ninukyat kay Pedro, nenagtal kapaya, bilangan talapin, anak kanong Pedro, isa, dua, tatlo, apat, lima, anam, pito, walo, siyam, hanggalang apulo. Leron sinta, buko ning kapaya, ninukyat kay Pedro, nenagtal kapaya, bilangan talapin, anak kanong Pedro, isa, dua, tatlo, apat, lima, anam, pito, walo, siyam, hanggalang apulo. Kinabsiyay Pedro, tsaka na sinabi, salamat kay kayo. Ngeni anak manigaral tana. King English 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. King Tagalog, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. King Kapampangan, isa, adwa, atlo, apat, lima, anam, pito, walo, siyam, apulo. Ngeni naman anak sumubok tamo. Sabihan niya ka na ko nung nanuya ing makaliwang numero keng grupo. Nanuya ing aliwaking grupo? Very good. Ing adwa. Susunod. Ing apat. Kagaling. Susunod. Ing anam. Very good. Magaling anak. Ngeni naman sumubok tamo ulit. Bilangan talaring prutas. Okay po? Talaring mangga. Very good. Metong yan mangga. Tingnan laring pakwan. Very good. At dua laring pakwan. Pilan laring bayabas. Very good. Apat. Pilan laring rambutan. Very good. Lima. Pilan naman din kay Mito. Isip-isip. Very good. Walula rin kay Mito. Kagaling niyo po, anak. Dakal kayo po, abalo, anak. Salamat. Panayong sa sayanayan, ing pamamilang. Don't forget to subscribe, like, and always watch because Teacher Jane loves you so much.